so ekiturikweta hands on skills. Ebyo n'abarisa babagambira babire nibashomesa ubwo kutunga obukugu okuba kubasa kuri sente zabo zikabahereza amate mingi. Omushomo ogu n'okuhwera kugira ngu amagezi agori haha gakwera okwo kugagabiraho batahi bawe mbaze kushobora yitushanga mu mafamasi twaza jugura nogereta mbazo gogese ngoha ushote mwene koko kureba iki cyamapera kikuzire kine bijomore bijoma byengoha tuzukurga hatu yibuzo utabwo tugombaze nagurugwa. Dini wa faculty ya science na teknolojia Harvard University Smith Rumanza Simwe agizire ngo bakwatanise n'ebitongore bitari mwe na mwe batanikire kucondoza kuronda habwenci engo hazitari kwitwomba zoguruho nakwerinda endwara ezakubasa kukwata entezo nojanga abantu bitu endisa yente zabo bamanya enkora ebonire ente nogiri sota yabarwire nogira guru zota amateno gakwatota no kamota ikebe byone aba omurisa yaheza kukimanya noza kushanga abantu barakuka kugigahara waliwo wakukaka tuliko mu lebe kwa social media WhatsApp groups ndaba ndakubabulira list ya WhatsApp groups zemulina okubeera nti muzijoyininga musobole okubeera nti muganyulwa mu bulunzi ne bulungi. You have to feed your cow well. abarisa basimira habwo omushomo go batungire Ati batugira ngo wabo inente za uniform den kadere farm kanje wabona mutahiriza certificate in animal production here nakubera uwo mugasho kandi baturaganisa ngo aba ID ba diploma n'aba degree babana bakora practice aha farm zitu nabo niwe no mwiho ubwenge nakushomesa kandi nokoresa amageza gashikiri aha farm zitu. omugani makora abahinji bo butunguri 19 kurugaruciga abahirwe bukoreso kubahwera okutungura okuhinga kwabo kandi okuherwa oku kurugiro mu kitongore cya Avis Foundation. Abaganyirwe munabari mu kibina cya Kigezi Potato Farmers Cooperative Society kandi abari mu ntebe kanisa ya Skilling in Agripreneurship for Increased Youth Employment say project kandi project ya Seinesha Juko Embassy ya Kingdom ya Netherlands kandi aba Avis Foundation no bari kugihikiriza. Abamwe cyabahiriza imibazo yo kuwirira abandi cyabaha imibazo zo gutunguru abandi cyabaza pampu z'amizi abandi cyabaha iboma zo kuwiriza ezaburije za knapsack kandi nabandi cyabahiriza iboma zo kuwiriza obutunguru ku ngazo zineho ka engine zitureta motorized spray pumps. Emyeto ehabwirwa butashisha sente zibari kwihombya ubuhinji habaza in the neighboring district harwahi bayusi kemwe abari kwenda ngo mukore sente zabo naho kuba kumara sente nyingi bagure beseni yo kumita agura kureti ya biya za bashuka ha beseni ijorobi batandika gutaha n'ebikopo bari kuginyuisa ibikopo ayisi isente ziba nyingi zibabuza businge benda hati abaganyirwa mu nkoreji basimira babahwerira habwe nkora nunji so chemeri kumunonga abo yambiwe bizera twereza kandi kurangura twateraho kemenyeto twetu kandi twongereho kugira ngo mufuje tuje amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi na Job Namanya.